بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعهم وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari sugpat sin pengajian tanyo kaba-kaba dumatungin waktu bi sembihaon insyaallah taala. Muna-muna demikian sa salam-salaman kahormatan ha mga sila amin si musugpat kato tanyo ha hula Islam, hula Arab, iban na ibanan hula yaon ng mga bangsa nato naghihinang ha kahula-hulaan namin si musugpat kato tanyo na program na to ini insyaallah program sin Nidaul Islam. Kaya tagnaan sin kita sin tahun 2000 hangpo tagdua sampai pa bihayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala masya dimarakan. Murakuman long tain nakaunad to na simusud kita niyo pa Sky Cable di Sambuangan na imakakita sadya amin aon koneksyon nila pa Sky Cable. At malain kan hula masi sila simusugpat ha Facebook, iwan YouTube. Amo yan. Na manjari laung tain pangadyan ta amoy ding ha mga kasaan magkahinang si mga magsasambahayang. Kaya na sinagi way pagkalu-kalu laung tain ibadat sambahayang sa laggo-laggo ibadat amoy puunan singkatan ibadat bang wala dunin sambahayang way roon na kialakihan singkatan amal. Wat maringkan bang yawnin sambahayang naon pa laung ta ini biya mga parbahagian ta kalu-kalu makasud kita ha timbangon pa inamal ta insyaallah taala. Sabi to subayin ayaran taring hakatan amal mapatot ayaran amunain sambahayang. Sababin sambahayang wala siya piangandol sin Allah taala Jibril alaihi salatu wassalam amuin laung tahi para kaniya biya sin mga kaiwanan aturan sara sin mga ibadat wat malain kanin sambahayang in Rasul sallallahu alaihi wasallam tiya talwang sin Allah subhanahu wa ta'ala pataas langit sampai nakaliw siya pa amin lugal di na makaliw misanin Jibril alaihi salatu wassalam naghamatungan iwan sintuhan na to Rabbul Alamin naman jari in mga sila nakauna rin kato nakaingat sin pag-agama lando tod sila tilusa lumag sin amuin hika amo sin hinang nila. Labi-labi na yung mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo nain iupihan sin ummat niya katan sampai pajaman na to ini iurol na sin mga kaulamaan mapuas din kanila in tabi'in, tabi'in, sampai na pa mga ajaman na to pagtawagin nila amuin mga aimma al-mutaakhirin, mga kaimaman, magdararungan sin pag-agama amin mahuli-mahuli, laung ta. Ha, jaman sin mga timpo na mo nakaunad to, laung ta, jaman hi Sheikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz sabab nakaunad to pagpangadyi na mo siya pa in rector sin Jamia Islamia. Iabutan ko pa siya 2 tahon doon sa Jamia Islamia
puas dito na hinang na siya mukti. Yan tumanjari dahil nga mga kamuriran niya, iwan kaulama, ando kaing lang, tanasabot doon, inipiyag inu-inuhan nila. Habang mayan makaamoy katan kakahinang si mga Muslimin, mapuas dahil kanila yadto. Piyag punan nila, dahil hatuyo, dahil sab si mga ngasubo kanila, biya din to din hikaamo sin hinang, amunain hinang sambahayang atau ibadat sambahayang. Napon doon nasabot, puas dahil ha Sheikh Mufti Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin rahimahullah, demikian Fadilatul Sheikh Abdullah bin Abdurrahman Jubran, demikian Fadilatul Sheikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Yung mga sila ini amuin masi-masi dahil ha jaman nila sampay pabihayaon, masi-masi mga kakitab-kitaban nila iuurol si mga ulama, amuin basahon, sarta hapalon, sarta ipag-amal. Na yung mga ini, biyayta nila kato, yung mga kahalan, kasaan, nagjato, lauman sin umat Islam, sabab dahil kaos, iban way pamarulibihan, magpaamusin hinang, bang manhadya makasambahayang. Ada po ninyan, na bakas ka na kiyabayta. In pagsambahayang, bang muhi kanto-kanto sadya, ada kala makasud ko rito ha amin siyok na ansin Allah subhanahu wa ta'ala, wawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Na amo yan indeng ha mga subay paghalian na to. Manjari dahing ha mga biyayta nila, labay ring ha pangasubo, lang niya ba'dul musallin yaktasiru ala qiraatil Fatiha wa surati ba'diha biqalbihi wala yuharriku biha lisanah wa yuqalu mithlu dhalika fi adhkar ar-ruku' war-raf'i minhu was-sujud wa nahwu. Biyayta doon hay ni dahil ha mga pangasubulong niya, dahil ha mga magsasambahayang, haupoon nila nasadyain pagbasasin Fatiha. Iban na sin mga dua akatan babasahon, hapagruko, hapagsujud, hakatan. Ar-rafu minas sujud, ay minar ruko. At niya, di lang niya, misan, ini hiwalon nila, indila nila. Inyad tulong niya ri manjari. Subay rasya, hiwalon indila. Sa kira-kira karungukan sintaw nagsambahayang insuara niya. Amin di karungukan sin haraig niya, bang man karungukan niya simbaran niya. Inhiwal sindila niya. Sabab may ta, in Allah subhanahu wa ta'ala sumambag hatiap-tiap ipon. Bang siya umalop na patuhan Rabbul Alamin magsambahayang. Iban jawabod sin Allah subhanahu wa ta'ala, in tiap-tiap dahil haipon niya. Umalop ka niya, waktu yan. Amo yadto indeng ha mga kasaan long niya magkahinang, di yadto ya mga pag-inu-inuhan sin mga magsasambahayang, hikadto na dyan. Kabablong niya, aw na diyungog na mo, na in qiraatul imam, dana in mga ma'mum katan. Yadto. Naman jari, dahil nga mga kasaan namikyan, إذا دخل بعض المصلين المسجد والإمام راكع دخلوا معه بتكبيرة واحدة فقط. أو نيان إن سيانا ترساو نها وقتو. Uno-uno na in hayah sin imam atawa in iabutan sin imam nagsasambahayang sibo da ka nagtitindog pa siya atawa nagruruko na atawa nagsusujud na. Inyan to katantan yang pa siya rimatong. Na, pagsud sin ma'mum, magtuy siya, tumakbir, ubos ang pa siya magtuy, makad uno-uno na, hibal sin imam. Inyan tulong niya, khata. Wala kimugdan. Sabab, bangkaw na tarasaw, intakbir mo dua.
Muna takbiratul ihram, simud na ka pa, amin ibadat sambahyang. Sabab in ibadat sambahyang, muftatahatun bi at-takbir wa muhtatamatun bi at-taslim. So, in takbiratul ihram, amin simud na kau, palawm sin ibadat sambahyang, imyan kau, Allahu Akbar. Bago bus ang pakaw, tumakbir hikarwa, magad na kau. Allahu Akbar, dito ha amin, uno-uno nain, iabutan mo, ini hinang launta. Bang sila nagsusujud, magad na kau sumujud. Bihad to. Amo yan, dahing ha mga kasaan, si mga magsasambahayang, laung niya, pahawpuon nila sadya pa, hambog takbir, adapon subay siya yan, tudua. Bihad. Damit yan, laung niya, minal khata, adamul jahri bit ta'min, inda ba'dil musallina fi salatil jahriyah. Amin, di sila magpatanog sin pag-amin nila. Doon ha amuin atawahin ang si mga magsasambahayang sambahayang matanog. At ini ba si sambahayang Maghrib, Isha, iban, sambahayang Subo. Inyan matanog in pag ini sambahayang sin kita. In suara sin imam, damikyan in mga ma'mum, subay siya, sumud doon in khusyu, pagyanon. Khusyu sin ma'mum, hawak to nag inibabas sa in imam, subay niya piyanganganal, uno yung biyabas sa sin imam. Sibu daring hapatiha, pa, ini ayat min al-Quran. Piyanganganal niya bang uno, imbiyabas sa. Bihad to, sabab dito sumud in khusyu, haamun pagpangannal mo sin, biyabas sa mo, bang uno. Bihad. Naman jari rin nga mga inihinang doon, longta, aun waktu, in amuin ma'mum. Hawak to sin pinipagbasa, sin imam, biya sin suratul Fatiha, basahon niya, aun waktu in imam isab, didimhil waktu amuin makabasain ma'mum. Magtuy siya, lumaton pa, ini Quran, ayat Al-Quran. Uno-uno na imbasahon niya. Nainyad to, subayra in ma'mum mamasa, sapatan niya na yung pagbasa niya sin suratul Fatiha. Ayaw hadyan niya tinggalan. Bihad to in kuan lomo in imam basan sin imam maranay ma'mum di inyad to inimbayta si mga ifta si mga ulama al-kibar jaman na to bihad na hapag ta'min langta an yajhar al-imam wal ma'mum bit ta'min subay sibu magun biya na sinagi amuray niin amoy in magdungan in imam iban sin ma'mum hapag amin. Sabab dumungan in mga malaikat. Bang in malaikat dumungan hapag amin mo nakarungan kay iban siya na in ikaw nakasod hatumpukan sin mga sila iitungon lang ta ini tagdapo sin surga. Amo yan. Damit yan. Dahil nga mga kasaan sin magsasambahayang amin lang niya bita doon ba'dul musallin yada'u yadahu al-yumna ala al-yusra fawqa al-janibil aysar min as-sadri. Aulong niya rin nga mga magsasambahayang ibutang niya in lima niya tuo pataas sin lima niya palawa hakid sindaghal niya. Biya din natin lo paragbos niya. Ha? Biya. Ha? Harap pakid. Napagasta na ito ka-explaining nito. Subay kuanin atay-atay sin lima mo yaon karwa magtupad. Ang book explanation sin mga madahib king mo doon habok-buko, ubos isab,
di isa buko-buko imbakol 5. In explanation 2 sibo da. Bukom ba? Pakog da numero ni bandi biadasin papagtunguron inatay-atay 5 karo-aro ayon. Sibo da. Dugay nga dyan explanation inhinang sibo. Ang pahibutang di hagitungan sin daghal. Hagitungan sin daghal. Na may taim mga yan amoy naramarikato pangadji sawab in pamaham nila papagtunguron in buku-buku ibang buku-buku nasa beto-beton hakid nabang mo hiwutang haot sin daghal mo in 5 mo palawa in 5 mo hansipak kari hakid naway nakaamoy niyan kata matawad sa bangsa tayo ni magsamayang diyan suway siya di ha? Naamo yan dahil nga mga kasaan magkahinang longta sin kita atawa bin si mga kamaasan ta kakahinang nila adapon im mga silayad to bang amuad tim pamiat kanila amin wayroon nakapatumtum kanila hawak to sing kabuhi nila in sila to aun kamaapan sumagawa bang hawak to sing kabuhi nila aun nakapatumtum kanila wala sila tumayma dito sila kaitungan bistahon kanila kasaan bihan naamo yan to damikyan dahil nga mga kasaan si mga ba'dul musallin yubalighuna indama yarfa'una aydihim hadwa adanihim fayaj'aluna ibhamaini tulamisani syahmatail udhunain aun deng mga kasaan si mga magsasambayang kalando long ning pagpataas silima nila daing haawaga nila sampay paraguton nila pa imbakol 5 nila pa uno amuyin biring-biring sintay nga nila ini naimbita sin Rasul hadwa mangkibay atungod sin uno ini abaga mo awon sin abaga mo hatungod sin tainga mo bukumbihan yan ha damikyan man kao uus rumuko pag itidal mo ingkay wanan bihan ha nakakita ka mo pag angkat sin 5 bihan dah may tayo bihan sabab in ikaw na malilla sin pag malilla sampurna pa Allah Ta'ala sindi ikaw to umatukan niya kay ingkaw sa nakapinhamano siya amura kumanin 5 niya tanda niya misan siya lakuton si mahait ipanampan niya rin 5 niya ba't amura uning gaos niya kuman nakapin buat malaingkan bang siya umalok pa Allah Ta'ala ulinan niya pamari hindi to siya umatuh patuhan Rabbul Alamin sabab yung sud niya na yung ginhawaran niya katan pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bihan na amoyad to na insun na lang niya amuin ang katon in 25 hawak to sin takbiratul ihram hatungod sin awaga iwan sin tay ngayon bukon pasakaton pentay nga marisukuron pabihan may tanto, magsukod sila ba't alam niya kumugdan to din hadis, hatungod to sinuno. Tayo nga iwan sinawa ka. Nariman dyan rin makaliw pataas. Di rahad dyan. Naon kay wanan hiangat pabihanin o pataas. Allah. Mama kahampo. Yung takbiratul ihram. Na hindi ko bang unon niya.
Wallahu alam. Huwag ko nang kapangadjihan to. Bukay ngatan. Naamo yan. Demikian. بعض الناس إذا فاتته الجماعة وتقدم معه أحد وصف بجانبه ليهزأ بفضل الجماعة تأخر المأموم قليلا أو تقدم الإمام عنده قليلا. Long niya, aon doon magsambahayang, bukod ha, so pama, aon nagsasambahayang, mabaya kaw, makan. In ma'mum, timindog dito ha, ulihan niya tiyo-tiyo. Harapit niya patuo. At tawabang sa upama, yan to ha ulihan to din uno, inamin yan to, amin halukal, sa kira-kirawang aon makaagad dugaing ito sila haulihan sibo-sibo in imam simibugi sa paulihan yadto sibo-sibo din kasaan sin imam iban sin ma'mum biya diinin ma'mum bang aon doon nagsasambayang umabay kaw tupad sa dapit kaw patuon niya tupad insikinyo. Nasa ka matawra magsambayang, misan da kumanlong niya tiyo-tiyo, magpauno siya, magpahuli siya. Di, bang duwang kataora, subay siya, tupad. Na? Subay siya tupad. Ida salla, itnani, waqafal ma'mum, an yaminil imam, wahadahu bihaythu yakunani fi mustawa wahid. Subay sila sibuin linya nila karwa. Ang ibarat hamin lalainan bihaon subayin butang sintikod-tikod nila doon sibu-sibu miumutang haamuin linya yaon. Di man jari mag-uno. Biya sa panton simpag imam sin babae. Babae man jari mag-imam ha mga babae raysab sa sumagawa bukom biya simpag imam sin usog muna in imam paunahan babae hagitungan siya sa tupad sila kata di man jari muna na babae man jari mag-imam ha mga babae raysab bang siya maingat sa insapan nila tupad wala man jari muna paunahan. Amad to. Demikian. Wad'ul al-yadil yumna ala al-yadil yusra qurban nahr atau ala nahar. Yang tadi ni nahar. Ha? Di. Ibutang maripata. Ya. Ha? Di. Wayroon do bihan. Suwayra riha haut sindaghal. Haut sindaghal. Imbutang sin lima. Ha? Na mga madhab jinisan in pag-explain nila aun makaliw simpusod pababa, aun makaliw simpusod pataas, bihan. Namad tin na pangadji ko sinuay pa ako nakapangadji pa ko hula. Makaliw simpusod pataas. Tumagawa, limukay man, na inut-inut ko na piyasa taas pataas. May siya timaas, sabab magsambahayang dito malukay. Mahawain, labi-labin hatarawi, na ang kajods ang kajods. Bihan. Na, imambok man ako, limag ko, imbaran ko, na sarang-sarang to, sumag natin lima, kuri siya mahulog. Ba't bang malukay ba, magkahulog yung lima ko pa baba? Di. Sabi yan.
Namad tim pamiat ka mo pag hindo ha kasiwi-siwi nang. Batim pag hindo na kauna na magtinggong, magtulkin. Kaya nga tayo magtulkin. Intulkin yan bang hawa sa sinog magtinggong. Paakaron. Nung maghindo na, magsambahayang, uwas sambahayang Aisha, patayon na ilaw katan. Tapos maghindo na yun, maghindo. Way na, tigidlom na. Nagkukulang katan. Na yan na kamuhabi, kinikulangan niyo, hoon. Narungog ka mo, na hoo, yari na kami. Na maghindo na. Basta pati ha. Mabasahon na si maghindo. Nawos magad yan to katan, magbasa. Uno-uno yung babasahon. Biha. Biha din paghindo, doom. Maghindo ka mo. Nagsambahayan. Na pag-uus, pag-adlaw ito magpiil. Indom ito mag-memorize sa Diyas yung babasahon katan. Sa tingidlom na, wayron nakakitaan mo uno-uno. Nampabunal, marayaw bang tingidlom, maluhay ko, ma-memorize mo. Sabi-labi na bang matao din ko, uus ito papas sa hambo ukbihan, na di urungog mo raisab. O pasubliho ni nambok, di urungog mo raisab. Kana minsan yung pag-memorize ng Quran, pag hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mga kasahabatan niya, riwayat, yung paghindo kamo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Quran, hangpo-hangpo ayat. Di kami palatunon pahampo sumuno sa hingga mahapal na mo na hangpo ayat na kauna, santay kapag amal na mo na. Maanan niya mausal nila na sambahayang. Bangdi pare palatunon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahati ko bihan din piagin ng si mga guru niyo kanina. Ha? Bihan. Muna-muna unuhon kamo. Aulihan na yung pagtasmi. Subay amin siguro na tuod. Bihan to. Nasa yung kamatauran, mag-memorize dito, maghalak ka. Aun waktu mga 8, aun waktu hangpo, na magbasa. Basaw ko sa upama, bihan. In suratun nas, babasa ko. Ubus ko basahon, sumubli niya rin. Basahon niya. Sa ina ko, idurumulan ko rin biyabasa ni Isab. Tiyanganganal ko rin sa pagbasin. Sampay paghangpo, tag-isa ako na Isab, tambulon na. Memorize ko na. Memorize niya na, memorize ng katkatan. Day-day da. Day-day da ka mo makamemorize sa biyad to. Masapat. Hangpo-hangpo. Kumakaw. Iban. Mababa na yung unom. Namin mag-classmate. Yan. Narito kami ha. Nakaunan to. Katansin ilaw harang. Igaddan. Yaon yung istyo din hababa. Naglilibot tahag yaon. Nakuha na sa university. Sawab din na mauhos dito halaw. Ha? Daan na. Dilibot-libot. Naghapal sing Quran. Nabiyad to. Manjari. Sumuno. Langta. ترك قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية مع وجود فرصة أو فسحة قليلة من الوقت كما في سكتة الإمام بحجة أن الإمام يكفيه ذلك. Laungnya amuin pagtinggal sin pagbasa sin suratul Fatiha asam bahayang matampal in yaon sin aon siya lokal manjari mo siya basahun puas sin pagbasa sin imam labi-labi na bang imam dimihil waktu tiyo-tiyo
amin sa kira-kira maubos mo basahon. Maubos mo basahon sin ma'mum in suratul Fatiha. Bihan. Na inyat tulong niya tuuron nila ri mamasa sabab indalil nila mahugot imbasahan sin imam akad ni ma'mum. Nalong sin mga ulama kibar wujubu qiraatul Fatiha lil ma'mum fi shalah as-sirriyah wal jahriyah. Sibo da haamuin sambahayang matampal in suara iban sin sipok in suara sibo dain hukuman niya bil wujub. Bihan. Walau lam yaskut al-imam ba'dal Fatiha fi salatil jahriyah. Misan pain kaaunan di siya rihilan waktu sin imam pabasahun. Fa inna sakta al-imam fayaqra'ul ma'mum al-Fatiha wala iskala fi dhalik. Amma law qara'a al-imam ba'da al-Fatiha mubasharatan suratan aw ba'du ayatillah fa innal ma'mum yatazawwad fi qira'atil Fatiha ay yasra'u fi qira'atiha istihbaban. Artinya in ma'mum mamassa siya paamuton niya na supaya makaapas siya simbiyabas sa sin imam daing mga ayat sing Quran. Amad tuin longtain ini kasaan magkahinang sing kita. Sabab in pagsambahyang suwera complete cukup-cukupan. Cukupin ha imam, cukupin ha ma'mum. Katan. Bihan. Amad tuin subay ma hinihinang sing kita. Sabab na mahunit bang malupas in amuin gusi singkatan ibadat amunain ibadat sambahayang. Wayroon gusi makaliw ring sin sambahayang. Bihan. Jawab na muna-muna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Panagnaan hisabon. Kasubo kayo. Ampay pagkasubo, magtinunggalanin Allah Ta'ala iwan sin ma'mum, iwan sin iniipon niya. Magtunggal-tunggal. Bukon yan napupunwihan kata na subukon bukon. Tunggal-tunggal. Tunggalun kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aun waktu asubuhon kau sin mga nahinang mo dusa. Sumakawa indo sayad tu wala mo biyukam. Ita niyo wala biyukam. Wala pianuy-suy. Batin sa ngi do sapat Allah Subhanahu wa Ta'ala may pagbansag niya pa maksiat niya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matawad siyang pagkarungukan ta. Pagbantog si maksiat. Ha? Ay ka mo nakarungo? Sayang kaulong niya, Diyo. Kawi iyad to. Tura kami. 5 kis. Di mana niya nalugiin niya to ay nakakad kanila. Hapangadnal niya sing sila tin nalugi lando. Inway nakakad kanila matinway nalugi. Ipagbantog yung pagmasyat. Na. Amo yanin magjato. Na sambahayang subay tod kita maayat. Ayaw na to lupason in waktu yan. Labi-labi na magkalupas sa pagjamaa. Ha? Kaniuri, kakitaan ko. Di. Aun na magbabati, yaw pa natutog. Nagkukulang pa. Nagkakamat. Aun na, naikama na. Ito pa natutog. Na. Basahin pag-ima, yung pag-jamaa, panagnaan ito. Suway bang aun dapat bati nakatan. Inlago sing jamaa. Tiap-tiap hamuok ding ha jamaa, aun bahagi mo. Isa-isa mo magsambayang, hamuok da. Bang iwan jamaa, pila.
Aw nambok riwayat kawan tag 7, aw nambok kawan tag 5. Si mambayang ko iban jamaah, abi sa kaulola nakasambahyang kau nakakawan tag 5. Masya Allah. Bang isa-isa mo hambok na. Nabang mataw jamaah. Aw dito pa kayo mo, tiap-tiap hambok. Hari karagdagan ng suko niya. Napagubos. Hinangon, way, pahalok ka dyan. Tambatan ko, bakas ko nakiris sara. Mga bakay na mo, Palestinian. Sila yung magsuy-suy. Pag kami magkaso, may nagkauno. Uno na yung kimugdan kaniyo yan, inhula niyo nakawa na sinsatro. May ta kamo yan. Na may ta lang nari makawa. Banglaw niya, in muadzin. Magtawag na, as-salatu khairum minan naum. Ang katunlongin uring hauan. Kadabta. Innaman naumu khairum minas salat. Palong ni utang magbingin upa, kulangan matug. Naman di matukan nila. Nakawa na sinsatro, inhula nila. Yanon pa imuadin kadab. No, mabaya kita himbiad to. Ayaw. Naiwa dyan sab kita simingod. Malupas. Aw ni sabdeng ha mga akta si mga magsasambag. Unay sabi naki, sadaqta wa barirta. Hada khata. Sabing baita sin Rasul, uno-uno in kabtangan sin muadzin, singod-singuran mo sadya. Buat malaingkan doon ha, hayya ala sala, hayya ala fala. Dua ingin sa sambakan mo. Pangimian Allahu Akbar, imin sab ko Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lihat tu rakatan. Nalungnya salatu khairum minan naum, lang mo isab salatu khairum minan naum. Wairuun warid daing ha Rasul, in sa sambakan sin Rasul, as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa barirta. Way. Naamo yan. Ayat turing ha mga kasaan, mataod pa sa ini. Mataod kitab, habi ini, mataod din nagtaalip, sumakawa, aon waktu, aon ko lang sing kaibanan. Yan. Kana subay papaghambuokon mga yan tukatan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan papagbarakaton kato tayo sin Allah ta'ala in waktu na to. Amin bangmayan nyumuk-nyuk halawon sindaghal na to in pamiat daing Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta ikatunay na to in ibadat na to doon ha amoy in biyayta niya kato. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamu, biya sing kita niyo kako pag sambahayang. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan ini magbarakat kato taniyo in waktu na to. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.